Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka niga app na ka Play Store. Hatu pikwa baki jan jongpi kin kuit bha, benar kam, da ka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, Pynïaid scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Ka Office Jong Deputy Commissioner West Jenti Hills District, kala Shong Jingïalang ban perkhat kumnu Pynïaid ya kawa Myntdu. Bat hakini Jingïalang larai ban thau da ka West Jenti Hills Environment and Restoration Fund ne ka government account bat ban pentri kamru ya ka solid waste management. Chimi garai wa ne chirup lang ibara halor ka jingtarwa ni yang ikot wa Myntdu. Wa niu ba patoj ma Friday hing. The EU ka donation na ibanta panbaha panmiat. Ya ka road yung ka Myntdu EU sanlak tangka. Taniliang yung dewan ra pinsnya or deputy commissioner ne ka meeting da padiang wa niliang bisi. Wa chnaw ya ka government account ka woman ka restoration ya ka environment fund ko ema po ka district West Jaitia. Dan halor gani ka paisa ko new bro o deposit o kam ka bantang ka wa biang u ka Myntdu te niliang yung ne ni baro manjur pediang te hayato woni ka fund ka wa deputy commissioner po ka district level chnaw ka to da pun krek ka ya kiwon ki bantang ki ka panbaha panmiat ka Myntdu ki road ki yung ka to wa aran laiten la yung chiap wa ka man ka te yoi ho ada dapu wile wa dapu to MD ka tu ka MD wili khat yung chiap. The Haini the Himigarai, the Karpadio Deputy Commissioner, Walangbaga ni ka paisa. Wa katay ka mupia, kawaman ka tao palang umdi. Ya ka chinong juay ka mi Myntdu kibitawan ki chinong. Wan hagan ni ka talang to usdang gi uklo na utu chiap. Hakawang nu chiap to uklo gi tang gimo ria baro umne gi go Kanang wanang im go Takini to ka kam ka wanne ya kalami, te daman ko ka banta ka wanailang yung ke khoi wam tur chirup ki san baro am banta hai ni snyawi to ka jing khubala ila yo ma Friday hing hapardi iwa kamong gakten wala dale baha manda job goni bon hikai ki yo mani ki buru ki wa tipu champang lalle bakala ila to emi banta iwa to snyawriti tenne ga sni de man go ga sni ga wo sakan mo wa kaniga uburu wasnyap to ijing bakala ewi kani ka donation ta sagawin la chema gani ka bu wa hagini gisnam go dadab yo ilong da yo da champi ki juai da yo ginong pura wa kata ga panha yaw surok na treyang riang hado apo agalan bu phalang da pangkare ai tu na iliang na mangat lang dhar o manu nong tre yung ka dhar construction company hagatu ka por na iliang yung new contractor wa company yang o da pular gi wa haden wa da panchnayo surok daw em ka panbaha ka panmiat ne open year ngam ya ka road yang ka Myntdu tan ne nang baga ni ka khubor bo ga jingatu karpari yo mangai lang dahar man contractor wa ka dahar construction company wa itu wa kular ke to ka por sedang no panchna panbaha ka road ka Myntdu kamade no khandaw gi wa hejo I por le ka donation chakani ka fund khnang wa yo nang imunang he chu chikman ini leng sejuk we chunong ide karchani ye wa yile ga koi wa Myntdu ai wa so le me penstam ya ki wa ti pathat ya gi mo tiap piem ga wa Myntdu tangai ni por chi magalat le ga bu o penche chi nong song chinong wa ha ga tuntu committee de rai wa mto de no ke jap pathat charot ga wa Myntdu ai ba ga ni ta ga umba mumdi kam tam I chnong juai wa ske haga wa Myntdu I umba mumdi tegani to kam ga jing
kecil yagi nang chong chunang lembaga ni ga social media waneni chikmat mohade wino pathar pi ga jeb cheni stai kamtam chikorot wa Myntdu nema untuk dep rai wa lada chem do em ko fine ne kuna wai wa da ne leng ka district administration ne do impose ka section 144 wa chano region Pynïaid da kerchani ya ga jingla luti yang ga khoi ga Myntdu kani man ga seng ga da larli snem da pun khoi ga wa Myntdu ban lomba ga jimboden ya bani ga seng de chem da ki perlok ko da le bakla kad hadu wan ra ki po chilom mo tong yo chiap sem da yo bor na ka an te kani ne ga singi di kram man ga kam ga singi o sa khana wa kabor yo ga district administration do mon kabor yo BC wa da to igilat gluti wo perking no i wa klo chiap lem de yo bor ban yo chiap wo em haga wa Myntdu walang wo sa kut yo khoi yo kat kam gi kendon yo ga an kanang wa kita kha ku em itu yo im gi but kirot wa like you see iwarep ki wariang yo ki penem kam ye kum kamtam ka chron tu tuai ko di ga ni ko yo ye ko ko ba ko mia kita tahu man ko kam ko khmat ye klam ini barangkat bro ki ki seng yo ye ngor bahai la dang em gi perlok ki le chitom e ki le percha yo pen chitom ki kat kam kendon ga an bat ka phang kat kam ga rai ko ye rai ni sen bai gi de kha gi wem haga Myntdu te wai wada emi haga warta ga chula ga ongi pile wa kini gi sasi gini ta gini gi komwe jar gini gi komwe gi won ki de wai gi pensi ye ga ki penyap gi de kha ga tele i leng i da siar ga ni hadu wada i go kubor geleng de siapa yo kan ko warta yo ra ki siki waro wa kamta mi ga suntuk siar go wa man ga sanctuary yo i go wa yuluti wa kan ni ga suntuk siar ko wan ra ga jing siapa siamit ye ga jing kemen ye gi pai ba ga sung tua hi waro jintia wa dum ki chi tua lomba ga jing sumar langi waro da le i kre lang waro ka ni ga wai negeri jintia gi waro